muraho neza nizere ko mumeze neza. It's your girl Chris Hoza ndagarutse kugira ngo tubane mu indi reaction video y'indirimbo mwasabye muri benshi muri iyi minsi ishize, indirimbo y'umuhanzi dukunda turi benshi dukunda twese D1, indirimbo yise Aha. It's a visualizer you guys. Fita matsiko murabizi ku ndirimbo za D1 kabisa turba entertained. Kabisa ni indirimbo tureba tugakuramo message, tugakuramo ubutumwa, tugakuramo something. Always tuva muri iyo ndirimbo twumva tunezerewe. Are you guys ready? Nimba mushyashya kuri channel ukaba utarakanda subscribe, please do. Hano dusanga indirimbo zitandukanye zanzu mu karere k'iwacu tukabereka urukundo byose ati n'indirimbo mwasabye kurusha izindi. Kuba bamaze gukanda subscribe, reba neza nimba unankurikira no ku zindi mbuga nkoranyambaga TikTok, Instagram and Snapchat kugira ngo nawe ntucikwe na content nkushiriraho nkusangizaho kuko zitandukanye kure n'izi ngizo ubona hano kuri YouTube. So tubane gatanu kuri gatanu. Are you guys ready? Indirimbo ngo ni aha. Se ni aha. Aha hantu aha cyangwa se aha. I don't know. Twagiye. Okay. Oh my God! Don't know what you want to kumjinisha. No. What? You guys, I'm not ready for all these summer hits. Like, I'm not ready. Huh? Muri kubona energy ibitangiranye ibintu ntabwo kuki mutanteguje. Like, what? Baby call your daddy. Mukira sinahadarara. Baby call your mommy. Mukira kutari utare. Nishafika ngambo. Iyi myitwarire rero, iyi myitwarire muri Africans. Urishobora kushaka kubana n'uwo mukobwa, urishobora kushaka kuba ababyeyi babiha umugisha. Reka turebe. Nishafika ngambo, wanapenda mziki. Nishafika ngambo, wanapenda starehe. Nishafika ngambo, wanapenda pombe sana. Kurewa sana na bana. D1 yaremewe kuririmba. Muri kumva ukuntu vraiment biri kwikora, biri naturel, biri sans effort, biri aha niho umenya ko umuntu yaremewe ikintu. Monday to Sunday ni birthday. I just wonder ni iki yari gukora yataririmba kuko nka D1 muri kubona ukuntu ariko enjoying ibi bintu. Ni gute utabikunda? Indirimbo nta hantu nayumvisera, nta hantu yashitse nk'aga teaser, nta hantu nka ari kurangiza nk'indi ndirimbo duherutse kureba yiwe. Ntabwo indirimbo yaje nk'amasegonda ngahe ya nyuma. Uyu muturanyira nkora kuma ukumutuga kuma baby nkora aha. Okay baby nkora aha. Bafite ibiganza biri magique, arifuza ko yamukora aha. Uyu muturanyira sorry nimba hari urusaku ari ku muturanyi, ntumbaza ibintu ari kubaka ku bantu dusazanye nyo kuri YouTube channel. Muzi igihe amaze yubaka, mumbare mumbwire ibintu ntibirambiranye. Mwarakora twikomereze rangi. Sasa nyingeza niniwe kama kuishi tunaishi hasira niniwe kama stalehe. Kumva ukuntu akoresha ijwi rye ari kubasha kurigira deeper and everything. No, D1, he is made for this. Let the boy sing. He is made for this. He is having so much fun. You can tell after maîtrise, after control y'ijwi rye, azi ibyo ashobora gukora n'ibyo adashobora gukora. Vraiment mu ndirimbo ze uba wumva ko vraiment c'est à l'aise. La vie est simple, la vie est belle. I love this. Tuna enjoy hasira niniwe
alichokiandika nitapata hasira za nini? Monday to Sunday ni birthday. No, hari ahantu hagaze gutya bafunze inguni. I love that. Hari angle cameraman akoze yerekanye kuva hasi kugera hejuru. I love that angle. That girl looks good in those heels, the legs and everything. Shout out to her. This is a joke? nibura nareke ndangiza iyi ndirimbo. Damn! Jesus! I am so sorry, you guys. Sorry for the noise. Let's try to finish this reaction video in peace. Ni gumuduga gumugenda gumuzamuka ushakisha ndakubwira aho ushaka kunkora. D1 is a genius. I like that. I like it. I like it. It's so much fun. Shout out to the dancers. Kuko hano harimo ama moves. Hano harimo imbyino kabisa batubyiniye. Indirimbo bagize so much fun. Indirimbo bagize so much fun. Shout out to D1 and his team. Kuko no amaclip yabo vraiment abayuzi haba harimo ibisabwa iby'ingenzi ibintu bikenewe kugira ngo video ube ubona ko yuzuye. Amasina agiye atandukanye, ababyinnyi ari ngombwa barabazana, aba actors ari ngombwa barabazana. You guys, ego ko nze barenze. Amazing work. Ari ngombwa D1 aractinga akaba umuntu ufite ubumuga bwo kutabona. Njyewe nta bintu njyewe nasanze barenze Oh my God! Shout out to Hoza, I believe. He is the director. I am so sorry for the noise, you guys. I can't apologize enough. Murakoze cyane ku bantu twabanye. Link official video ndayisiga hano hasi, mugende mwirebe mumwereke urukundo, mukomeze mukangemo tuyizamure. Ni indirimbo itaramara n'icyumweru isohotse, so go ahead and show love. Mwibuke gusiga izindi ndirimbo mwifuza kubona hano hasi kugira ngo nazo ntizibagiranwe. Mukomeze muzizamure mu majwi kugira ngo nzabone izo ndeba mbere y'izindi ubutaha, of course. Okay, murakoze cyane kandi ntimwibagirwe ibyo nababwiye kunkurikira ku zindi mbuga nkoranyambaga kuko content zirahari z'amoko menshi atandukanye, so ntucikwe. Okay, murakoze cyane, turi kumwe nawe utamu yindi video. Bye.